Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın heja, şevab khair, be behnek nu, be gavek nu, em sal peşberi vene de Rehber TV, ser ekranın Rehber TV de demame ve şana nuda em be bernameye ka taybet peşberi vene. Temaşavanın heja, jinha peda be bernama rojava civaki em peşberi ve bin her hafte emi de derbare mijarin کو جواکا تمامی عالم اسلامی کو لسر ریتی خبردان امی هنک مجارا بناخینن و می سری خبر بدن ایشب میوانی ما ده میوانین می بقیمت هنه بدر خان آقل و محمد خیا اندامین اتحاد العلماء و خیراتن سر شفرات الماموسته تماشاوان نیجا به هفته ام خوازن به میوان خوره اندام اتحاد العلماء را لسر مثلا مالباتی سر مثلا نسلانو و زاروکان خبر بدن به چه هوای آراستی ده وان دمی داویه ده چاپمنی ده باسنی ده جواکی ده گلک چارا لسریتی خبردان ده جواکا مدا نخاسم سر مالبات هناك خبات افساد تنكرن و هبردان جنوميرا و تخريبات لسر مالبات لسر عائله نسلانو زاروكين ما د سر وان ده هناك اميجن بلان و بروجين كو خساره ددن ذهني وان خساره ددن بدن وان خساره ددن دنیا وان تینه کرن ام سروانات خوازن خبر بدن نیرینک اسلامی ام خوازن درخن راسته نیرینک کو ایدئال ام دبیجن جواکه کا اسلامی دا توپلمه کا اسلامی دا مالبات خودی درکتنال مالبات خودی درکتنال زاروکا لازمه جوابه ام سروانات قسمه کی خوازن خبر بدن و دیسا هنک میناک امی سری خبر بدن هنک örnek خبر بدن دیروکا اسلامی دا عصر سعادت دا نیرینا پیغمبری صلی الله علیه و سلم نیرینا صحابه و جایتا حدیثا ام دخوازن مدلک عائله ایرو درخن راسته داویا برنامه ده سری تماشاوان مده وها باوای کی فسیح ام دخوازن مالباتک چوا د جواکی ده هبه مالباتک کو خدا جی راضی به و فیدا و جواکی رجی هبه مالباتک چوا لازمش بومه سروانا به تمامی ام دخوازن خبر بدن به میوانن خوره جاردن و خیراتن ما مستین me ام پیشی دخوازن mesele بچک و بکن که محمد کایا مالبات ایرو د چرو شیدانه aile yani her diçe de civaki de aile büçük divin yani ev o kadar devrebin beri malbat edi ne karabalıkın ne frene malbat büçük divin lebeli emdin herin hinek huzursuzی hinek nehoşid malbata da dertin u ne khasım ligori رقم استاتستیکی جی ایدی هبردان زیاده دبن ام پیشی وها پرسکریک اخو فهم بکن امی ایرو چه خبر بدن ام چه خبر ددن دجواتی دا مالبات نها چه روشی ده ام سروی کرم کن خبر بدن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برنامه ويانو سر خير ببسرينا وتعالى بقرينا مبارك إن شاء الله وجبوا خلق مرا أمة الإسلام رب بقرينا بخيره آمين إن شاء الله سريدا براستي شوك بيان كر فرمان كر يعني إيرو عائلة ما مالبات ما نب درمه كي وضعيت كي باشدانه أم إيرو أم جرك مالبات نيزم جرك دجواكا خدا أم شاهد وان تشتاد بن أم تماشا وانات كن وی مالبات کو شخم ام مسلمانن تدی مسلمان مهنک کی وی پیشه و دات تشتکی کی هبه örnek ki hebe اوج örnek اوجي عصر سعادت حتى يرو عالم اسلامي و صحابه تابعين حتى يرو سلف صالح تشتي باش كريه او جمره örnekن ki Allah Teala kitabı hakimde de لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر کسی کو دوازه کو بگیجه آخرت و آخرت رجات که تمنیت که
Resulullah Aleyhisselam da örneği pır baş, pır hoş, en baş hatta ki Peygamber Aleyhisselam da hene ki Peygamber Aleyhisselam haniye civaka hun wan insanı ku behavra mane de hayatta xuda وانجي لهفشي كريه غورا اسلامي غورا قران وسنه بيا هانيا ميداني اني هولي پشتی ویژی تابعین از صحابه وی مدلی گرتی وی örnek گرتی حتی پشتی ویژی سلف صالحین حتی ایرو بلکی tabii ki taksirat tıştmıştı enki çebune yalnız hatta ایرو hatta dema yani vi 100 sali örneği o modeli İslami hebun yalnız pişti vi 100 sali özellikle o son van dema aile malbat bine tehdit ki mazındane ایرو ام تماشا کن سخنتی وان مزن هنه حتی یعنی جی اسلامی د مسئله مالبات دا د مسئله عائله دا تماما جی اسلامی دور کتنه جی اسلامی هندیا اسلام ریا مبر مناده هندیا اسلام د عائله دا حکم ما عائله ناکه ما روجنا و زاروک و مالبات خو ام گورا اسلامی چناکن ابي انا وضعیت ما maalesef geçti bir hali. Tabi sebebi vantışta hene yani vaqta maruf netice tişteki haber de sebebi maruf haber ne de ya ne tişteki rastı. Gerek ki em sebebi ya kaç şeye çoğu em geçtin bir netice gerek ki em vana gış ser tahlil bıkın em ser haber bidin ki em karben netice bu rastı bu başti bu hoşti o gora İslami em çareseri bıkın. Eğer em sebeba bize nekin netice ji gora tiştek dene belki tişte cüda yani tişte farklı ve evci ne reki rastı başa. İşte az şahsen tahribat ile ser aile de ser 4 noktada yani gerek ki van sebebi ko aile tahribat kan em ser 4 nokta befkren. Sebebi evvel em gerek ki malbat o mer jen zaruk em etkena faaliyeta şeytan bir vanaken. Yani şeytan çavako پشتی که خود تعالی حضرت آدم چه کرد و شیطان خواست که سجده بکرن یعنی قصه دریج از کرتایی داشتم پشتی که خواست سجده جرا ور کرن و نکر و سایر en son şeytan خود تعالی را گو کی ت مهلت بده من جبوکو از وانا جدین جریا راست از وان درخم کی آیت داد به لأغوینهم جمیعا از وان قشا از وان جریا باش از وان درخم یعنی وقتا کو انسان اول پیغمبر اول حضرت آدم هاتیه چیکرن خلقاندن جوی روجدا şeytan bir tehdit elime kiriye ki ve Teala pre ayette da dicbe şeytan düşmanı ve jwara düşmanti dike jehbal ukhra debe vanara düşmanti bike o muhafaza xo bikin yani jmara tehdit gotiye yani gotiye ki ev düşman eve düşman peşiye tişte ku düşman dwaze even ve ji xoşviya pe parizan viaji dayeme ama وقتا ام دوان مسئله دا yani تو مسئله گش هذا براستی ama خصوصا که مسئله مالبات عائله دویا دا جی ام اتکنا şeytan gerek bir vaneken yani şeytan asla nağaze ku malbata ki İslami çebebe beşte ku nağaze jbu ku malbata ki İslami çe nebe çavaku mesela yani şeytan ne tişteki vusayku vata nikar be tişteki bike gış devji barnade vata tişteki gış nikar be pişik digraj maraf yani mesela vata lemeş şeytan ne vazem lemeş bikin ama devji barnade pişteki lemeş kir az devji bardım na ama vata lemeş kin kafe khushu atken na ke khushu ya wez bigram ana prem müslüman hemen am jasadan not am bejin am be khushu lemeş nakan hatta hinki alim deben meja be khushu shkhum nabe اكو قضاء لازمه yalnız yani cumhur ulema da bizim tiştekna be hoşu evji ayrı tişteke ama şeytan bir devci bernada yani jberwi piço jmerv destine ne uza destine hatta ko bigece amel akhon hatta ko bigece hedef akhon hedef o gışgırtına yalnız vakta marif serida iradeki beyan ki marif iradeki bir de evji de be yavaş piçi azece bigram hatta ko bigra yani tedi mesele ki he de ben وقتا حیوانی که تباویجی بق تباویجی آب کی گرم ای خوشی باویجه در که به
لوقت آوا صار بکی و وی بقی باوی جهندره بی پشتی یواش بنی وسا گرم بکی وقت دا بمینه شکم علمیه یمجی شیطان بموت که شیطان پیشی یواش یواش پچی جمع دگره حتی ما گرم کرد پشتی من دی هر تشت دا بجسه اویا یکی یکی بله دو جی يعني مسألة كو جميرة وجميرات يعني سبب أم ميرن يعني ظلاما شوا مثلا أم بيجن ببيرك أخرى بمالبات أخرى على قناكة علاقة بس سبب كو بتشو بيرك مرة زاروك مرة هندياج مرة دور بكذا يعني يواش محبات حسكرين كذا بتشتوي مثلا مرة بيدا هنكي إنسان هنا ببيرك أخون قناعتنا كن شعبي وان درفانا أفجي وقتا بيرك جي هلا بيا دعلمة بيرك جي عاجز بها بيا دتشا إذن مثلا جخوا تعالى وقتا ناطرسة إنسان يعني شو تشتي خدا بها دبيا دجي قالك وقتا برشتك خوا تعالى زواج مشروع بالشكل ده يعني خاطر فطرتك كده انسان فطرتك قارشي جنس دنا كم مره بيرك وظلام بقي ورنشينا ابيا فطري تشتكي خاطر ده انسان ابيا من كارن شعبي بقولنا خاطر بينا ده يعني خاطر جبو بيا رسريك جدايا ريكي مشهود ده ويا مشهود شيء زواجه اما بشتكو زواج ده يعني جباكي بيد حسن تماشتكن بشتكو زوجن جي شعبي ما وقت الدربه بن شعبي وان بيراك تاني قناعتنا كن افجي مسألة سكريكي الدنيا يدا ميديا جواكي انترنت يعني سوشيال ميديا كود بيجن سورك لدمالي دا هرجا وقت جي اشتي مثلا لإيشة يدا لجي كدنيا حتى يبار الدربايا باش يكون تمالي جي يا بتلفزيون سيرتك يا بتلفونك ام بيجن تويتر فيسبوك وسائل تشتدنا فيا وقت شوم حتى يبار الدرباي باش كنت الدرباي وقت حاتي مالي انا ظنان ان بشي تب زارك يخورا على قبكي بيجي وقت على قناه بيجي هيك مسافه فتكه مالي اذن بيرك وزاروك مالبات امانه اخوه تعالى علمه يعني اخوه تعالى فيها نكو هما وان تشد كم بكن نبي قيديه وتعالى فيها امانات دائما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دبي هركز مالبات اخون جرعيات اخون مسؤوله وقت امج فيها مسؤولون بشتي خوات على فيها اجمع برسا مسؤول شو معناه ايوره برساندن يعني مسؤول وقت بيجي مسؤول في تشتي يعني في نتيجه في شيء ام شتب برسن في اوكي تشتكي سقنتي او بسكريك يهب مش برسن بشتي خوات على فيها دايا دولا يسلا ابي ورا مسؤول ورا اجمع برساندن ابي شيء ام هيك ناين بيرا خون يعني بله ev servan çar gava ve mesele vekir bu mepşki un pişek bina xobdin seydam az mamusta Bedirxan jî bipirsim şu mamusta jmer vekir yani çima ev nexweşî dikevin nav malbatê hinek li gor min yani hinek sebebên din jî hene şu yani mamusta vana iktifa nekir li gora min ev çar madde hene go yani ایرو امبیشن تلویزیون اکرانین کو تداتینه لیستن او مالباتو انسانو و خلقی مکو خوازه بشبهینه غربی مثلا yani وقت مدنیتک تدیتن و دشبهینه غربی yani هنک sebebin dinci hene لگور و بنگه هاوی مسئله چیه yani aile çma وها به آوایی که راحت جهව بلا ولاد ون çma او محبت و حس کرنا ناو مالباتي وكابر نينه او ام بيجن علاقه ناو مالباتي وكابر نينه ونجيب چن قوتنا سر بكرمك بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله خدا جو راضي به برنامه وجي بخير بخير ان شاء الله بله براستي برسب و يعني پرسی پرزیدنه یعنی مرف کاروی پرزیده بکس هداجی بکرتاسی پر خوشگوت شخه اموستا محمد لبله جبرگ اف دونما اف دورامه نوک دوره برینه حتی دورک استثنائیه زوره بجم د تاریخ انسانیت ده د تکنیک ده حق انسان به پیش نچونه ایرو جیکی دنیای ام بجن مثلا کی چید به اولای کی چید به تلفزيون المالا خورونشتي هايت جهه تلد ناري تلفزيون دبيجن اجد بيجن ام بيجن سر انترنت مرف هاي مرف جت به مرف هدو او دك يعني الدنيا بتشوك بيه زياده بتشوك بيه
بیا وک مالک یعنی یک بخوازه جرا بیا وک مالک جبر ویا براستی مرف تمام دنیا 7 میلیارد انسان تخ هندره خانیه کی کم محرمیت دمینه جبر ویا کیش خو هنک پسکریک جورتین براستی جبر و پیشچونا تکنولوژی ام بیژن مدیای جوانا هانه گرک وان تهدیدا وان تخریباتا گرک مرف لهمبری وان بسکنه اولی وانا ام شخوا ام جرد بین تلویزیون ام یکی دخن هندره خوا و قنال مجی جاناجی بسدا بحزاره هبنسه اوی چاقی تهدينا انمزن تخريبات انمزن ام دستخوا دخل مالا خوا بله جوي درتي بله جرك او تهديد او تخريبات يعني تدي قواتها وهي تخريب بك او تلفزيون جرك هبس جي او تلفزيون المال هبجي جرك انا ظنان شوابه جرك دبن جرك مرف جي هايدار به مرف جي تدي سيدا قوم مسؤوليات بخد تعالى اجمع ببرسه مرف تلفزيون قناه خو گشتوكي وكه وقدي ماجي بتشوك وبيراكي ماجي دبق ام بيجن هركس دبق او شعور او نبيربه تدي دي اسلام ده سد زراعيه هي يعني بيشا خرابيه مرف دغرا بري خرابي تشي بده مرف بيشاوي دغرا يعني بيشتي خرابي هات بيفتر مرف ودفع بكش خويات مجبوري تبكي لي بري خرابي ورا بعدته جرك هيني بري نه هات بيت تشبكي صدق جرشكي جبر ويه كي جرك صدق التلفزيون ولا شكر يعني بلكي تخريبات ان مازن في ملتي شيء بسبب او از باورم تلفزيونه بله بيشتي تلفزيون ايرو ايدي تلفزيون لباش ماي البن ميديا جراكي يعني سوشيال ميديا اوانا هاني پر زياده يعني انسان جي انسان جي اخلاقي ما جمال باطره نخاصم جمال باطره يعني زياده زراري وهنا لو را بيلك المال بنا شغله يعني جي زلام المال به فرقناك يا جي الجيش وشغا يعني بحد وبحساب بسينور وشغا تكفي ويخوتي هندا بك چونكي هر تشته وكما گویا دنیا گش کتیه هندره خانیه کی 4 دیوارا خرابی پر زدنه خراب جی پر زدنه د تاریخ دنیا ته مدایم وها چه به يعني باش و باشي هندك بونه خرابي زيده بونه افيه هاني يعني وكا شوات دي لسروي عرضي انا زر شما بقيمته جبرج هندكه تشتي هندك بقيمت تشتي هندك بقيمتن جبروي يعني جرك افيه هاني از الجوري قناه من ام تخن صراع عولي يعني تخريبات وتهديد مزن بده شكلنا يك فكريه يجي ام بيجم بنارينه يعني بتشاو بميديا يعني بيش يعني نجي ميديا ايفا يعني تلفزيون انترنت ووسائل تشتوار يعني تشتوك فيديونا انا هاني فكره انسان بر راحت بخراد بن يعني حال بك تشتك دور دنا اوينجينا يعني امبيجن سيناريو خيال ارستي نحقيقه بله يعني نحقيقه اما وجه انسان لي نرد بقي حقيقته سرقوتني لديزيا بنارن لسروي عرضي جمليون يك يا باشا يا تنيا ناكف سريم جهه قشتوك ام بيجن انسان الور نريد بيجي قي قشتوك ملياردير انقش زنجين جليوان و ام بيجن ماليوان عربيوان هر تشتيوان يعني برتشتي خشكن وتشتي بهانه وجا انسان نيد نرى نفس بير هي دبي قي برا فيها حقيقه الدنيا يقرا وهابه دنيا بانسان ده شيرين تردبه افيا هاني دكذا قافي هدي هنو بفي شكل ايدي دبي فكراوي بو فكراوي بيفتر ايدي ويا دبي حياتاوي جبو في تشتي ايدي تشتكه حياتا خو قشتوكي دخل خزمتها فيها حتى خد تعالى دجي كتبه افرايت من اتخذ الهه هواه بي كسيك هوا خوش خور كريه اله تويديت شخور كريه رب تويديت يعني شكلي تشدبه في شكلي بيشي مرف دناره داويه مرف دبه فكرج مرف هدي بشتي بو فكر بيفتر ايدي مرف جبوه تشتكه مرف جحدتك غيرتك مرف بقي حقيقه اوه خد تعالى تجي كتبه وكنا نخوض مع الخائضين ملائكه جوي كسي اهل اجر دبرسن دبه شبات كتيفر دبه قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين دبه من الميج نذكر مفقير مسكين تير نذكر وان كثير خد الدنيا هندا كربون ماشي اجب وانا ربون استيد هندا بو افيا هاني بفي شكلي عاليه ميديا عائله تلفزيون عايدين بيجن وشغا مرف لقال نرى ورينا
مرفجي دخوازه و كمان مري حقيقة تجبير دك أبيات تخريباتك وتهديدك برمزنة هذا دواجي بوانا إجا تشتي فكريتين يعني تشتي بفكريتين بتشاهوي مثلا إيروم هاتنا جيك ورا هاتنا حد كي ورا يعني الإنسان جنسان تبرسيد به هنك جي دبي يعني وكاوي بيرك وشغا يعني بيرك مالا خبه يعني بيرك زلامي خبه جيره خدمته بك ياجي اطاعته بك يانجي دمالي دبه سانكي حاشا كولا يعني حريه تاوي سانكي جدستي هاتي قرتن دبي غرك بيرك دربه فكرك وهات شي بياجي بيرك وزلام وكا هفدونه بيرك وزلام حتى تي انسان حتى تزلام ونوك زلام يدن هر كسي هنك خصوصيتي وي هنا یک بقاوته یک ضعیفه یک پر ذکیه پر باقله یک هنکی ده مزیتی کوی هي يعني عدالت ومساوي يعني تدید به اشتلغ وكبون نتشجر وانا هني نوكبدونه يعني مرف وای شغا وان نبهفخه تشكي پر قياسا وان بك نه حقيقه نه راست نتیجه پر نباش درته عدالت تشكي دنه وكهفدون تدید به اشتلغ ويا تشكي دنه يعني تجانا جيت بزي اشتلك شي بكم وكفبوني شي بكم دبكت نحقيه بك يعني حتى برجارتنا نحقيه بك ابجي دفكري مثلا جبو بيركي ورا ام بيجي نجبو ديسي دمالبات تجبو قداجي دبي قدا قرك حربه شوا قال حربه يعني ما قينا حره دبي قرك دي بافيو جيره تشكينه بيجه تنسيحات لينك هواوي وكيفاوي تشاب خوزه قرك وهابه هكسك جير تشكي بك افيا هاني وكاوي جير دبن سد وكاوي حريه تاويج دستيو دغرين فكرك وها نباش وخراب هي براستي فيا دناف انسان هذا بدرجيا بغستا بمدياي بهر تشتي في شكلي دخوازن في الغيه شي بكن دخوازن فيا تخن سري انسان في شكلي وانجريا راس درخن çünkü insan peşi الجوري فكره خو حركتك يعني gerek uçağa تشكي بك gerek zanı be veya baş yani ne başı بله القرآن يجي برجع دبي وانا هني تقول قي ام باشي دكن يعني ام السر حقيقتي دكن لحال بك خرابي دكن بله حتى جبو منافقه ورت قلت دبي وشغا مجوار دبي جن يعني سر ياردي خرابي نكن دبي نام ام كسي اصلاحتينا ام مصلحاتي دكن ام نيفسات شينا يعني فياني ورزن دكن يعني بتشكل شيء بوانا شيء نرى herkes تشكي yazdı ki herkes viyad beje her televizyona da vahaya diziya da vahaya demek ki hayat var ya demek ki hakikat eve بله buha baverdike و هاد ماشينه و ايدي خوشاش دike بله خوش وانا تهديد برمزن سيدا شخو ايدي جوتن بله اراستی گوتنی و قیمت کن تثبیتی و هر دویشی خود جوارازی به من سببی که در خص هوله یعنی مسئله یک مهیه ام بیشن درد کی مهیه درد کو مالبات عائله و تخریبات هنل سری سببی و اف بون آراستی سببی وی کو گوت یک شیجی و بحثا لسر حکوم مافن پیرک ید خوازن آراستی میناک کوها های و گویا یعنی دوین پیرکا کو دمالا خدا به و خدمت ظلام خوب که خدمت زارک خوب که اف کوله نه özgür نه آزاده بله هر ج پاترون خوره اوی پاخجیا وی که اوی چای وی و اویا وک امبیجن özgürlük وک اوی کی دن پیشکش کردن بله اجازمارا نرینک اسلامی لازمه لوی مسئله مثلا هفبردانی جش خوش ویته مدخواستم ویش خبر دن شخو تخریبات السر عائله کتی کرن جویر پیدا ایجا هفبردان چیده به یعنی او ظلام ج پیرک نرازیه پیرک ج ظلام نرازیه و ج حیاتا خو نرازینه جوان طریقی او دی زیاده د فیلما دا د جواکی دا تشتیکتینه خبردان حقیقت او آراست او دوین و دفج هفبرددن هنک ام بیشن یاسا قانون جی دسته وان ام بیشن راحت تردکن یعنی هر دو به هفدور هر ام بیشن و ام هفبرددن شخو هفبرددن یعنی جی پیرک به تنی بجی ایرو وزارت مالبات عائله باخانlığı سر پیرک زیادتر دسکنه و نفقه ده تدی هنک حقیقی دن هنه پیرک جی veya daha cazip dibine و هفبردان چه دبن لی جبومه نرینک اسلامی لازمه ماموس محمد خیا
ام مدرک چوا دینن هول جبو عائله جبو حضور عائله ام چی بیجن سر بکرم براستی بریکو نرینا اسلام بیجن اسلام دینه کی کو د مسئله کی دا مجول بوا خبر دا به او تشتیدنا اهمال کربن نه اسلام دینه کی شامله اسلام دینه کی کو حکم تمام جیات که تمام حیات انسانات که جدس مش گرتناوی ج آوکرنا دولتی آوکرنا جواکی کی باش اسلامی ام چه بوازن یعنی دی اسلام دا سرس به وقت ام ج خو خرابون داهی یعنی خو رابوی تی آواب کی تبی دعای بخوینی تپشت کو رابو تبی آواب کی حتی کو راکتنه چوا امی راکبن دوی آرا راکتنو و رابونی دا سبی حتی واری امی چه بکن قش اسلام حكم كريه وحكم واجي قوتيه يعني نقوتيه بشوقه نقوتيه بسيطه ديتايل تفصيلات بشكل تفصيلي قال كريه وقوتيه يعني اسلام تشتكي وسا كيماسي نيشتيه طبي وقت عم بجن اسلام ايرو هناك بلكي اسلام صادقه بجن قران نبي معناه اسلام هم قران هم سنته و رأي وأفكار علماءنا يعني تشوكو إسلام صادقة أم القرآن مزكن يد صادقة لسنة مزكن الإسلام ناي فهم القرآن وحي منزل هي كو هاتيا شيء عندنا القرآن وسنة وفهمها يعني فهم فان آيات وحديثات شوية علماء شو بيفهم كريه قرا ويج مرات شتا دايا بيشيامه إذا الإسلام جبروي اعتقاده عقيدة معامله وعبادته واخلاقه يعني اسلام لهرجي او وقت من لفان هرسو تقسيم الاسلام مزكن اسلام حكم هرجي كريه يعني مداخله تمام حياتهم تمام حياتي يعني بر بسيط بلكي اما وقت تشد اسميجي شازده بقاعده دان كري اسلامي يعني تو وقت حريد اسميجي تب بفينجي حريد وقت شوا يعني هر تشتقوت يعني تشتكي مسألة بلكي بسيط ورديتنا اما اي ويجي قوتيه حتى كو مسألة مزنجي يعني قشة بشكل كي قوتيه يا القرآن ده يا سنة ده يا جي بفكر علماء يعني والهي كي تنه دي جانا تي خبردان ده قانون هذا والهي يعني قانون بوشلو دويجن جيرا يعني هناك تشت هنا ولاد فيت قانون ده تشكيل ساتنه إجازة سرير هذن رزقنامه يقدن شيدكن يونتملك هذن شيدكن يعني إسلام تشتي وسيلنا نهشتي يعني براستي إسلام جيكو tabii 1400 سال بري اسلاماتيه اسلام تشتكي ثابت داني كريه تشتكي نيني دغشكرن تغير تدا چنابه او تشت هنا تشتكي غورا زمانو غورا مكانو غورا شرطه غورا انسانا غورا امبجن اقليم وجغرافيا ومنطقه دغش ببن اوجه هنا اوجه غورا او كي علماء اشتي علماء غوراوي اجتهادات كن اجتهاد جيشهم بيغمبر السلام قلت كي اجتهاد بك راست بد خيري وهنا كو نباش بجي راست نبجي خيرك وهي ویژی داده زانینه به میانی که اسلام خواسته که هر مسئله که تدا وقتا کیماسی ورا خویا کردن انسان مسلمان عالم اسلام سر بشغله يعني ویا جمره هنکی ما تشویق کریه قلت سرویه ده حرن يعني خود اکنه سکنن اجتهاد جبروی يعني قائمه دائمه هر زمان اجتهاد تکرنه جبروی فالای کی کیماسی کی اصلا ده اسلام ده تنشخم و وقتا که تشتی که نی فهمه کم هبن گورا زمان تشتی نو درد کردن اوجی الحمدلله علماء اسلامی جرا چیکرنه اجا مقصد اسلامی کارم به چارت چیکن اسلام دبی جبو تشتکی دی انسان کی کامل دوازه پشتی فرد کی کامل پشتی فرد کامل مالبات کی کامل پشتی وی جواک کی کامل پشتی وی دولت کی کامل yani aslında maksada İslam'ı ferde dest betke hatta devleti ku tamamı insanlara tamamı memleketlere adalet İslam o bebe hakim ve khostana İslamiye. Tabi İslam muhteviyat ki hem cida نارا دولتي اسلام تشتادا عندك يواش يواش هناك بشو بشودشه بيشي دبجكي فردكي كامل غيركي هبه يعني انسانكي دخدا فردكي كامل شبه انسانا فرد كامل جي براستي بي عائله بي مالبات نممكن زوره زحمته
يعني وقتا کو ام بیژن ام گنج کی جوان کی بوازه کو ببه انسان کی کامل دیندار کی کامل به زواج به مالبات زحمت زورجی کی پیغمبر اسلام دبه کی کو زوج یا بنی ایمان خلاص کریه اویج ام فهمت که اسلام اصلا انسان کامل به اوکی خسته به مالبات کی کامل خسته یعنی مالبات کی هبه کو انسان کامل به یعنی علاقه هر دیال هر دو بهیه kesinlikle yani gerek ki وقت تبغى وظيفة ki kamil be أو مالباتك ki kamil اشترى لازمه إنسانة وسلسبة حتى يفارد شغل سقنتي وهنا تشت هنا أما وقت تي يفارد تي مالي وقت مالي دا يعني بيركوي بسرچاف کی خوش و يعني وقت زاروك ياخد بينا مالباتك بحضور بسكونات سكينات دبينا أفيا وان تشتكو سلس بكريا الدربا كريا سقنتي مسالكو هاتنا سلوي أو بيرباتك جبر بهاوي مالباتك جبوكو مالباتك راست كامل هبه جركي فردك كامل يعني فردك كامل هبه جركي مالباتك كامل هبه دبي هذا جم فهمت كنكو و جبوكو جواكك اسلامي هبه مالبات لازمه يعني جبو فرد كامل جي مالبات لازمه جبو جواكا كامل جي مالبات لازمه çünkü وقتا مالبات باش نبه كامل نبه جواك نه كامل كي يرام فيد بينن يعني يرام كتنا في درمه چاك سيدا جو ام درمه کی وضعیت کی استثنایی تدانه یعنی ایرو جبوکو مالبات نباشن حضورسوز دید مالبات ده هي نخوشی هي جهف حسکرین تنه زاروک دمال ده حسکرین نابینه علاقه نابینه تشتا نابینه لدرفا او تشتی دنات که تشتی مسئله دنات تینه دردخه هولی جبر بیاوی یعنی وقتا ام بوازن جواکی کی باش کامل هبه لازمه کو مالباته کی کامل هبه وقتا مالباته کی کامل تنه جواکی کی کامل خیال نه تشتکی باشه یعنی تشتکی نرین کی باشه نه ایشه اسلام شریعت اسلام پنج اساسی وهنه يعني شريعه الاسلام اساسنا پنج تشتكريه شو كريه محافظه يعني وان محافظه كه ام جوانا ده بجند علم اصول الفقه ده بجند ضرورات خمسه يعني پنج ضرورات انا بي وان نابه بيشي يعني شريعه الاسلام بي وان پنج تستنابه يك دين اي دويا عقل اي سي جانه اي چارا مال اي پنج نسله جبو نسله كي ور محافظه كرن گري مالبات ور محافظه كرن يعني جبو شخم نسل جمالباته کی باشته وقتم بوازن نسل کی باش نسل کی کوهاتی محافظه کرن ام بوازن گره کی مالباته پیشی مزکن مالبات باش نبه نسل باش نه يعني ایرو اگر ام جمالباته بس گره کی مالباته ام خبر ددنسه قطعيا استقبال مدى نسل ورنجي او نسل کی باش نبه نسل کی كن نبه تشتكي رنابه و تشتادر ميدان يعني جورا غير اسلامي حركه بك درك في ميدان يجبر فيها هو جبون نسل کی باش گرکی مالبات ورن محافظه کرد يعني ایرو گرکی حتى يعني لازمه که انسان گرک به کمپانیا گرک به تشتیدنا گرک به جمعیت ده نگاجد ببیا جمعیت که مالبات محافظه بکن گرکی ورن چه کرن يعني اگر مالبات نین محافظه کرن نسل ما بني تهلیکه ده بني تخریبات ده يعني ایرو مالبات بني ایک تشتی که نو ایرو ام دبینن مالبات خرابیه یالنس شو مالبات خراب بن نسل جی خرابیه جبر ام ای پیش تنابینن حال بکی نسل ما چیه مالبات سبب بيه صون النتيجة وي خرابونا نسل كي خرابونا نسل شخم خرابونا إنسانيته يعني فيها مسألة كي حقا جرينجا يعني كي فيها ورا أوكران وشخم مالبات أساسي جواكي يعني إسلام بفيه هو دنيرة مالباته مالبات أساسي جواكي وطن بوازن جواكي خوش كي مالبات كي باش بين درخن هولي شوكو بخوات تعالى ده آيات كلمة ده إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ما وجب بيرك وظلام شكرن ما وكر بيرك وظلام ما وان بيرك وظلام جمكر خلق شعوب خلق قبيلة يعني تشيبونا خلق قبيلة ظلام ميراية يعني مالباتية يعني وقت خلقك كي مزاتكن مالبات دويدا هي يعني ام خلقك كي جواك كي مزاتكن دسريدا اساسي ويدا مالباتية جبر وي خلقك كي جواك كي باش لغورا مالباته کی باش يعني اساسی ما تملی ما مالباته مالباته سر وی جواکتی آوا کرن
Kesinlikle. Yani be civak be malbat civak nay çekiren. Çavaku dedi Peygamber sallam da be ceset da kalp esası kalp vakta xarabı be ceset giş xaradı be. Yani kalp vakta ne baş be ceset jine başa. İja jbuku civak baş be kalbevi civaki malbate. Malbat kalbevi civaki. Eğer em boğazın ceset ku civaki em boğazın ceset ki baş boğazın derken holi lazım है को हम मालबात की बाश दरखन होले कि मालबात जबू जारू का जबू नस्ले जे जानिना इस्लाम में और तरबिया इस्लाम में जे की अवले يعني جي تعليمي جي پروردهية جي پروردهية او يعني وقتا كو ام بيجن لدرباتشن مكتبه يادشن لفردا وسيله دنا وانا tabii ki tisa de perverdiya vida mesele yalnız ne kasiku malbat ya malbat esas وقتا malbat وقتا مرف انسان ki mezek ku baş be lauke ki kuraki مرف de beje valla malbat aviye ki başe ama وقتا مرف ne baş be malbat aviye yani ya sadanoti وسايه gerek ki مرف jberwi havi malbat zaruk dve da terbiye digren talim digren dve da gerek ki مرف des be malbat ki baş bike ki malbat ji Allah Teala da ayet kelime da gotiye ve min ayatihi en خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يعني إسلام شوال لمزاتك أخوة تعالى شوال مالبات مزاتك زواج مزاتك دبج نفس وجوه يعني تتش زاني تتش حستكي دويجي و تش إيه بيركاجيا يعني وجهب تشكريه بشتوي جبوكون سكينة حضور ببينن و نبه هو تشكري يعني أصلا ميرو جن يركي جهب سكونة حضور ببينن يعني إيرو أم مالبات خمزت كن جورا كو أم إسلاميين مسلمان أجر أفتنا بأم فيا جورا خو تعالى لنا خو تعالى دبيكي أصلا ميرو جن جبو حضور يجبو كو جهبرا سكينة ببينن يعني وقت بيغمبر عليه السلام لدربا أزيات مشركة إدنا دديان دهات المال راحت بون çünkü malbatawi ki amzanan yani arawi malbatawi çawabun Hazreti Hatice arawi hatta vata Hazreti Hatice diyame vefat ki çıka bereketiye Peygamber sallallahu amzanan hatta beriyaku müşrik eziyet dedinivi vata şehira جوی باز د ترسد درابه تماله نزانه چبکه چیه بیا چه هات سریوی دوی او کده شوخه ده هم بشن دوی عجبه ده حضرت خدیجه وی تسلیت که وی او که یاتاقی و دریش که دنخمین سری دیگره بله بشتی وی بد ورم حرن لا اشنا کره اپمن بسره جرا ريجي بريده تسلیت که یعنی مالبات گره کی وسا بگورا اسلام اودبه عربه ده وجعل بينكم موده ورحمه يعني ارامي رجندا حسكرنك رحمتك شفقتك كرناوه يعني مالبات بفيا قائم دبا ودائم دوام تك يعني اجر رحمات يعني شفقت جانا دبكو بسغريك تشي دبن يعني ابيا ممكن انكو تشينبن جيكو انسان هبن بسكريك انا اجبروي انا شفقت دايا اجبروي حسكرن دايا وقت حسكرون وشفقت ان شاء الله اي فانا اورتي هولي دركبن بله تسا إسلام جبوكو نفسا خون إنسان خلاص بك محافظة بك تسا مالبات جيرا قوتي لازمة بخوان السلام دبي كيكو كاربة بزوجة أو كي يحب قوته ويحب برا بزوجة شو كيفيا لو رافيا تناوي تشتدنا محافظات ك يعني أفجي نيرنا إسلام هنكي بيجي هي يعني قالكي مرب مالبات نكو صادجة جبوفيا طبي افجي اتكنك مزنه يعني شوكم اقول نيفي ايمان خلاص يعني كريا نيفي ايمان يعني بزواج مالبات كريا نيفي ايمان اسلامي افجي مهمه خرج ورازي بك كي بدر خان سر چاره سريا و مسئله و پرسکری که سری خبر دا پرسکری که می وها هي درد که می وها هي مگو اون شو خوازن سری بیجی کریم بله وگو طلاق يعني سروي پرسکری که احرام داد پرسی جسیدا سیدا دست بک خوش کرد در حقی و خدای راضی به بله گرک پیشیار چتیم وی حدیث بیجن يعني پیغمبر علیه الصلاه والسلام به ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق يعني اللي باخذ تعالى ان حلالك جي حسناك طلاق يعني هف بردانه يعني ام پیشی گره ویا باش زانمن
demek ki Xuda Teala yani insan güç ruhat من الانسان emjdi insana hatına hole yani hak zevac tane be malbat çene ve insan davya insan abi yani ve karavan vere berve ki ve çağa di insana hayata kriyek piştiviya berdan avan her beli Xuda Teala halal kriye le jviya hasne kriye yani جبو چه belki halal ki Xuda Teala başlanıp lebel hikmet ve dibik insan lehevna ke canaji ahlaki ve lehev dernaye yani tişki tabiiye yani çünkü de insanın her yeki yani kainatı ke yani her yeki hususiyeti ve her yeki embejin hissiyatı ve dibik neve kevdubin jberve ke dibik yani çibe lehevdu dernaye leberi beriya talaqi gerek merev ya haber bile yani jibo çi merev dara talaqi yani evriye insan adibin talaq edibin hevberdani çine gerek merev servana hinki bir fikre u merev dediğime go sert zara'i gerek merev libervan kharabiya yani merev peşi tedbiri xod bigire peşi gerek care ki merev bir insan ki denge xora yani vaka merev yani dinav gelde dinav millette yani insan ki gori merev hem de hoşuk bune hem de ilimde hem bejin de aşir bune de her çeşit de maddiyat yani neziki merev illa ki ne neziki merev hatta ezane beramberi hem dedi yani beramberi hatta mezin ihtiyar emed ben hatta yani zulüm pariki daha zedetir baş beji zirara vetine böyle gerek jar ki hadis edici Peygamber Aleyhisselam دبي وكا وجو برانبري هفر اي وكا وان دبي او كده بوان بزوجن اي دنجي وبن بوان بزوجن دبيجي يعني بيغمر عليه الصلاه والسلام حديث كي وها هي ديسي بيغمر عليه الصلاه والسلام طبي دبي مثلا سبب كي طلاق يجي انسان برد كevin نقابه جنوميرا يعني بر جوان خبرد جبر في كي بيغمر عليه الصلاه والسلام قوتيه اي جني بيري كلميري و سور بك دبي ويا نجمه قوتين كي برمزن قوت يعني اي بيرك جنيل ميل نافا وان خراب كيسا تدي بر براحتي انسان نكار زلام خراب كده بيرك daha زياده زو جبر حسيات و daha وها ام بيجن جانلينا هيكي زيادتر كارنوان قوتنا وفتنه تخنا قبوان جد بي بيرك الزلامه و سوربه كنجمه يعني بيشي gerek مرف peşevant işte vaha bigire merev çağaş xor pirek ki naqant merev ja baş binaqine lewra peygamber aleyhissalatu vesselam dibêje bi pirek jbo çart ştatê nikah kirin dibê jbo xuşikbûn avê jbo malê wê û jbo eşîrbûn avê yani malbata wê û yani qabîla wê û jbo çi jbo dînê wê dibê hûn a dîndar bigirin ji xor ونه برکت بین و دسته و برکت بکره انشالله بله او چاقا بریا زواج گرک مرف وانا هانه لسر وانا بفکره لسر وانا هانه مرف بسکنه مرف یکا نوک مرف به دنقبا مرف ده آرا مرف ده پر yani çiyah bin و یکا ام بیجن نرینا مرف و نوک هفدو به فکر مرف نوک فکر مرف پر yani her یکیش یکیش غرب یک شرقی به اویا هانه شخوا مرف سريع عولي مرف خطا كري داويا ويش خطا وره و داويا ويش خطا وره بل جا وچغا ام بيجن جانا جي مرف وانا قشتيني جي مرف ياكا لغوري بيجن احلاقي خو لغوري دنگي خو مرف لغوري يعني نمبريا و مرف دگري مرف اديندار جي دگري اجابندا سرگوتني مرف هر تشتك جسم مرف مرف دكلي دي سي دبك احلاق لاحلاق درني يعني ام انسان خدای تعالی yani her insan ki bir şekil ki xuluqan diye ahlakı ve dibgne ve kevdube via hani nav sahabacı çebiye ki o dinav insanat işte peygambere en başın خدای تعالی en projwan haskiriye bi radiyallahu anhu radu an yani hatta yani bireke peygamber aleyhissalatu vesselam hingi zor danevi yuxsine sıkıntıyı Kur'an'ı derbaz debe belki viyaj bu meve misal ki dibê un madem un var dikin dibê yani mutxazin ez verdim yani bir şekil ki bu başı ez verdim yani dibê haksi yuxsine sıkıntı yani dawiye narine peygamber aleyhissalatu vesselam pır ciddiye yani mesele
منظام وره حقسی پیره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیمه گوتن نا ام نخواست ام خدا تعالی حس کرنا خدا و رسول خدا ام دخوازن ام دفت شد بردن یعنی مال دنیای فلان خواستنه یعنی پکی تشکیوار چه بو انسان له اخلاقی در نکرد یا جی جانا جی اخلاق جی درته تشنی بچوچک مرف مزنده که دبک سوج زلام به دبک yani سوج پیره که به و چقدر تشکیوار درته امی چابکن خدا تعالی در قرآن ده اغلبه تفروات تنه مثلا وقت الميجي تنيه الميج چند وقت تنيه چند رکعت هیچ تنيه بالميج چه بخونی چه نخونی هیچ تنيه ده بالميج بك تمام ام بيجن يعني دروجي جي پر اوك تنيه لبلي هنك تشتا هنا خدا تعالى حيا يعني هر تشتي بيقوتي جي سريع حيا بنيت ديم ده بيجن قش قوتي يك جيجي دبي مثلا دبي مثلا طلاقي دبي إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما صدق الله العظيم دبي شغاب بسكريك نقبا جنو مير تشيبو وشغاون تشبكن ج مالباتا ج أهل بيركي وزلام هر يكي ج مالباتا وان يكي بقرين يكي بحاكم يعني يكي هشيو السريوي هكوانا جبو خازن و مسئله چه که خدا تعالی وان موافق بکه بله خدا تعالی رجی نشانه مرف دای طبعا هناك عالم بين محكمه جد بين هناك جد بيج اهلي وي اما دفر ده يعني ظاهرا خدا تعالی قلت يجي اهل جمال باتا ظلام و يك جمال باتا بيركي جبر ويه كي وانا هاني gerek مرف لسر وانا بسكنه مرف وانا هاني جانا جد بك انسان ام بيجن جميره خيا جنا خو دوی آنه ده پر هرس ده پر دلیو نخواش ده گوتنه نباش ده که یا جی فعل نباش ده که یا جی yani iş خرا ده که اما و چاقا پشتی سار بو لهف نهاتن جی امزن tek evnare ve ورن هفلو yani بإذن خدا تعالى yani talak böyle tişkifreye le böyle bejim ancak ev program merev devir de ev bikevi çetir be yani arastineриnek derket yani muhakkak de zihni temaşvanın medeji o eji seri yani ölçüye ki o misale ki numune ki jubome çebu lgor haberdani ve xuda jwarazi ve yani perskireke me evin mesela perskireke haberda iro temeli civake temeli toplumu hakikati seri hinek habatin ifsadetin ekrin yani kısmeki je ser hakkı pireki arasti dedi ve ayeti khand yani ev şurat ve nemtişteki baştkin şura usad bejin beli le encam emdinerin sonucu emdinerin işteki ne baş derte holi yani hatta de çapımın habera da jev derket henek pireka sırf de serveda هناك إفترايا نازي أمبيجن ظلامي خدبن وان دخن هناك حيلة ودسيسة أو ري فرابونه أو ري أمبيجن زيادتر راحت بيه يعني خدا تعالى قابل كت القرآن الكريم ده لجور فترة إنسان هناك تشاداني بجمرة أو راست محقق أو ري هناك جران قرتيه بل لجور ياسين إيرو ري زيادتر راحت بيه يعني ريا هبرداني ريا خرج بونا مالباتي Piştik malbat xarad bin u hevberdeden şkul jüye de naqade yani ev düşmanantit ke nav her du beyna zarok hebin şkul tahribatek mazın servan çed be emi qismet diya da ser zaroka inşallah haber bidin ne bele jbo me misal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ki Kur'an ölçüyük medani ev reya hevberdani reya xarabuna malbat gere gram be yani duve ana kelejane sinreda هناك قرار كتير داين أونا نراست مرة وزانه شو خب زمان تركيت دي عطا سوزي دبين قوتني بيشيا أفكيل خالقان زرار لوتر قابك مرة جه بدأ در دورا خو محقق هناك تشتي ده معقول درتين هولي خد جوار زيبة وخش جبوم بيان كر أم نابرة كي بدن أم بينا خو بدن بشرا إن شاء الله مساء دوام كن تماشان نيجا رجع جواك بشتي نابرة كن إن شاء الله ويبدومه تماشاوان نیجام جاردن پیشبری و نه روجوا جواکید دومه میوانیمه بدرخان آقگül محمد قیا اندامین اتحاد العلماء سر مالباتی هم خبر دادن جبو اصلاح مالباتی
çareseriyek İslami em dixwazin serê xeber bidin xeberdana mamoste Bedirxan Akgül nîvcûma bû ser malbatê me hinek xeber da arastî keremkin ji bo modelek İslami nêrînek İslami hûn çi dixwazin bêjin. بله براستی پیشی گرک برو در حق مالبات اسلامی ده ده درست مالبات ده مرو یا باش زانه به که خدا تعالی مجبو هر تشتی تدی جبو yani de her tişti de خدا تعالی مجبو امتحان شاندیه dünyaya. Enviya gerek peşi avli liseri her tişti yaz bakın yani peşi her tişti. Ja جبر ويا مالباتا مجي جبو مرفا امتحانك لولا خد تعالى دبا انما اموالكم واولادكم فتنه بيقومان اولادي ومالي وجبوه وسيله امتحاننا قش امتحانا ديسي بخمال الصلاه والسلام فتنه الرجل في اهله وماله ونفسه وولده دبا امتحانا زلام دبا اهلي ويديا مالي ويديا نفسا ويديا دگدیوی ده حتی دوام حدیث دبی دجیرانی وی یعنی واناگش سبب امتحان آوینه yani خدا تعالی مال دابه کی بیرک مالبات نصیبی کی کربه گده نصیبی کی کربه دی باف دیسه هاکذا واناگش توک امتحان جبوی لورا خدا تعالی جبو امتحان مشان دی دنیای و جبوی جی اف پرسه امتحانه لازمه تدی وکا ام چوال دنیای دکوین امتحان خودجی به شکلی نه یعنی ام ویا پیشی گرک زانبم که مال ما اولاد ما مالبات ما گشتوک بیرک ما جبو امتحان خود تعالی آنینه پیشی ما دانه ما گرک ام ویا باز زانبم اجا پشتی ویا خود تعالی خواستیه ام بزوجن پیغمبر علیه الصلاه و السلام گوتیه بزوجن حتى خورتارا قلت يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج قال لي خورتا جواكي قوات يدقيجينا بلا بزوجة ده حديث كيديجي قلت فمن رغب عن سنتي فليس مني بيشاوي ديسي هي طبيعي اما يعني در حق زواج بكي جي سنتا من بشتا خو بدا سنتا من او نجمنا يعني كي بشتا خو بدا سنتا من او نجمنا جبر فيا كي زواج تشكي طبيعية تشكي إنسانية وتشكي إسلامية بيخمر عليه الصلاة والسلام بزوجين زيدة بفن أزي رجاء أمبيجن قيامتي أزي بزيدة بونا أمتا أخوة أزي فخر بكم أزي يعني بي أزي كيف خوش بفن بله جبر فيا كي قرأك أم فياج باش زانبن بيخمر عليه الصلاة والسلام جي قوتي أشخوة أم قشتوك سيداجي حديث خوان أم قشتوك شوانه مال خانه امگه شوانه او کسی دبن دست خودنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي حديث كور درجه دبي ونگش شوانن ونگشتوك جويت شتي دبن دست وده ونجه مسؤولا دبي زلام جمال باتا خو مسؤوله دبي بيرك جي جمال زلام خو وقد خو مسؤوله جبر بيه كي gerek او شعوره مالباتي بإنسان رهبة إسلام بفي شكل المالباتي نارية يعني نجا نك مرف شخور شوا كيفا مرف تي مرف وري بك مرف لقوري نفسه خو وكاوي مال مرف به وكاوي مرف حاشا خلقان دبه مرف نكاره في شكل حركة بك يعني فانا هاني قشتوك امتحان مرفن بس امتحان نجرك فانا مرف باش زانبه ديسي بيغمبر عليه الصلاة والسلام در حق مالباتي قلتيه خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي دبي أن إيه بخيري وأن إيه باشي وبكيسي وي كسيك جمال باتا خورا باش به أجي أن أو كسيك جمال باتا خور باش أزل بيغمبر السلام وهاد بيجا أن نرينك وها يعني إسلام نرينك في شكل لمال باتي نرى يعني مرحمة وشفقة دي سيداجو خواند آيات دبي ده آيات دبيجي ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة خد تعالى حسكرنو ورحمة خصية ناف بين مالباتي جنو مير أف حسكرن تنبه وأف رحمة وشوقة تنبه نممكن مالبات بيشتره يعني إسلام فياج ما دخوازه عصنده يعني دخوازه كتمو دايم أم برحمته بشوقته بحسكرنه
ببر مالبات خو هرن بزاروکی خو ببر پیرکا خو دی باوی خو مالبات و چاقم بیجن ساجه نه دی نه پیرکو گدنه دی باوی مرفجی مالبات مرفن لورا ام گدی وانن ام جبر گدی وانن اوجي دبن مالباتك يعني بل خد تعالى ديسي دعايات كده به هن لباس لكم وانتم لباس لهن يعني نرينا اسلام المالبات في شكليه چیه يعني ايات جمر دبي چه دبي بيرك جواره لباس جلن ام دبن جل لباس ودبي ونجي بيرك يخر لباس يعني جل مرف هناك دبن گيسي الفاندرا جل مرف شو صفات بينا عجبا جارك مرف محافظه دك جي گرمي يعني جي سرمي مرف محافظه دك يا جي جنرين خرابه نيت نباشه مرف شدك مرف محافظه دك ام بيجن ديسي محرميتها مرف محافظه دك يعني خد تعالى دفرده يعني بلاغات پر مزنكريه يعني پر خوش گوتيه جبر ويه كي پیرک مرف جبو مرف جبو پیرک خو چنه لگوری نرینا اسلامی گرک ام هفدو محافظه بکن بله گرک زلام پیرک خو پیرک چی زلام خو محافظه بکن اویه هانه تشکی لازمیه چی مالباتی نرینک ها اسلامی لمالباتی هی و چغا ام في شکل حرکت بکن ام بنارن تبسکریک نامین بله ام بنارن تسقنتي اوكنامين ايوه شغاب في شكل مرف فينريني لمالبات ننرى مرف لقدي خو ننرى وشغي وسقنتي برمزندري و ميروجن جفدور نباش بن وقدا جدي بافي خور نباش بن وقدا ودي بافش قدي خور نباش بن هر كس تكس مسؤوليته خو نانجي مثلا خد تعالى القران دبي در حق دي سي في مساله دبي هنيك انسان چونكي پر بيش دارن وچاغا ام بين مالبات هنيك جيجي هنا دكبن افراطي يعني مالبات اخويا وكاوي يعني دخن بيش هر تشتي دخن بيش رضا خدي ودد بيا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله اي قال ايمان انين برا مالي واولادي وجه ذكر خدي تعالى دور نخن يعني تدبيجي تمام مثلا هنيك انسان هنا دبي اجبو المال باتا خوش بو رزقي خواز دو شغلم و پاتروني من اهل الميج بكم اجيش بو الميج ناكم له افيان ابو تو زمان وچغات تشكي ورا بكي مال خو ياجي رزقي خو ياجي قدي خو رزقي قدي خو تخص بيش رضا ربي خو امتحان وچغه مرب امتحان هندادك افياجي تشكي مهمه حتى الايات دي يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم في آيات تشكي محتشمة دبي جناب أولاده وبيركه وإجوار دجمن هنا دجمنانتي بورد كن هنا تشكي يعني عجيبة يعني ليه تشكي ده عجيبتر جمرته أبك ودبي هجون وانا عفو بكن ونخطي وان قصري وان ببورينن وان نشر مينن وان مغفرت بكن خدای تعالی جون باش زانبن غفور رحیم او جی گناه خطا عفو دکی یعنی وچ آقا گده مرف پیرکا مرف دجمنا دی باوی مرف دجمن جیبن مرف جوار خدای تعالی دین ما جمد خدای کو ام جوار باش بن بله ام نرینک باش لوان بنرن بله خدای جو راضی به کی محمد قیا قسم کیجی اجا بعثا نسلی بکن یعنی ما تمل گو لازم تمل کی ساغلم به تمل کی کو جواکی آواد که بنیرینه کی اسلامی ملی رهین جوی تملی جی جوی تووی جی اجا تدی زاروک شد بن نسلانوتی شخو جوی در دست پید که جمالبات دست پید که بله تعلیم که اسلامی تربیه که اسلامی لازم جبوان جبو زاروکا چه تهدید هنه در روژامه در روژانه لگورش نیریناوه امسر وی قسمی که خبر بدن بسم الله يعني براستي أول بريكو تعليم وتربية إسلامية تستقدر نجيب جمسر ديفو باوا در حقيم زارو كذا يعني ديفو باف إيرو براستي زيادة بعلاقنا بزارو كأخرى إيرو أمبيجن بري وقتك تلفزيون يدا أمبيجن تلفون و
اوین ام بیژن وانی کو صنعی اکو د تلفن دا یعنی هنه بری کو وانات نبون بلکی زیاده daha زیاده بوان علاقه بون یا دا اوجینه بنا بری د مال مدا دیو باوی مهبون یعنی دیو باوی میرو جنا هبون ایروش خم او قضیه یعنی هم میجن القداندنه او مسئله کی شخم پرسکری کی دنیا او برالجی خب بینه بله ایرو دیو باف وقتا زارو که وان مثلا ام بجن تشتکی کد کن جبوكو يبدن سكناندن جبوكو برا علاقة نكن يعني راحت بكن برا حضور بخن تلفونك دن دستوي وشخو برا تشت كبرا بكاش خو وقتا زاروك للتلفون مزات كنت تشكينا بيراوي اف مسألة كي برسكريكي بر مزنه يعني زاروكي ام ايرو زاروكا ام بتلفوني وان تربيتكن يعني وقتا تشتكي نباشتك يدا او ام انا جزاي ما تلفونه او اصلا بيجن تشتكي سقنتي كي تشي دار برسكري كي دار هولي بيجي زي تلفوني ندمته زوين ندمته وسائل ام بوان تهديد كان ام يدا ام انكي زاده ام شخوا تشتيدنا بكن ام بر علاقه كان ام تلفوني دن نستوي ام جويره دلن يعني ام ايرو زاروكا مكريه اسير تلفونه اف مساله كي حقا يعني السريع ولدا اجا وقت الثاني باز صالي بصالي ام دبجن شما جبدستي وانا تلفوننا كيفن اي وقت كنت السريع ولدا هنا زاروكا هنا يكساليه بريا هنكي بريا يكساليه تينن فان او كاد دنوان تلفون ام دن دستيوان وام دبجن تشدكم برا بكن برا علاقه بمنكن تدي تركيدا سوزه که گوتنه پیشه دبین بانا دخول یعنی یلان بین yaşasın. İşte imajı ama biraz zaruri ki ma alaka bmanake ma rahatsız neke çıt kebra bke işte telefon atı telefon o çıt ke jebra bken. Bu şekilde ji zaruk am wan biya am terbiyetken ama bu şekilde mazıntıkın kameci vi zaruki am çi bisekten yani peşi de kaviyat çizmara bke. Yek ev شخم علاقة ستيكي يعني بزاروكي خورا علاقة كي جورا إسلامي أمناكن مسألة كي ذاتن مزنة إيه تدويا ام تربية إسلامي يعني أجر ام علاقة بكنجي ام جورا إسلامي كتربية بزاروكي تشوية ام فيها جنادنوان أخلاق إسلامي ام نادنوان ام تعليمه يعني وانا جنادنوان كا بشكايتي ام تلفوني بري واندن ام هرتش بري واندن انا زاروكي كو تلفوني نظام من شوا استعمال بكم بشغلين تنن فقط ايكو نظام من قراني بخينن ايكو نظام من كاديني وشيه ايكو نظام من لميج شيه قش انا زاروكي مي مسلمانه بفي هاوي مازند من افجي مسلكي حقا برسكريكي مازنه ايدن ديو باف جوانا نابن موديلكي نمونكي باش يعني دمالي دا باف ودي يا تلفزيوني سيرت كن تماشات كن يا بهفرا نقاشت كن بهفرا خبر نادن يا دا رمضان تشتي وسات شي دبن يا دا حضور سستي هي وانا قش سر زاروكا سر نسله اتكيون هي وتاثيره هي فيا بلكي انا خو نشان ندا اما 10 سال 15 سال 20 سال باشي دفي زاروكي دا الا كي دركه في ميدانه اذن زاروك دمالي دا شخم فان برسكريكا هنا إجا أماندشين وقتا مكتبة جي أم مكتب أفياجي معلومة يعني إيرو مكتبة كو هنا بلكي بريوي ايتما تعليم تربيه اسلامي شخم نادن تربيه اسلامي وتعليم اسلامي وقتا نادن ام جيريكي الترناتيف يعني تشتكو ام فيات شبكن يعني جيريكي فاناجي هبن وقتا ام زاروكي خمت شينن مكتبه وشخم مكتبه دا تشبكره هم تشتكو دا مكتبه دا قرتي ام بيلن ام كنترول نكن وقتا ما ورا مالي كات شغرتي يا جوقلي كات شي ايرو تعلمي ام فانا وقتا نبرسن في زاروكي تدا ايرو هناك انك بشوك تشتي دا تشبن فكري ويجي 10 سال باشي فكري ويجي فكري غير اسلامي با ايرو بلكي ام
ahlakı me ya da bijin hayata me göre İslam'ı ne be yani cevak edebeceğim ama en azından itikadaki me İslam'ı heye efkarı me İslam'ı hene ama vakta zaruki meji em vi fikri İslam'ı o ahlakı İslam'ı itikada ve nedni wan o mektebe da çid almen dervada çid almen محلا لسوخاخا بإنسان وقتا هفد بينن كاتشد علم وقتا واناجي معرف كنترول نكه بيجي مسألة كي يعني مازنا يعني بيجي سكت مازنا كيرك فاناجي يعني إيرو فاناجي زاروكا نسلي تخريب كن يعني تيسا تلفزيون او ديزي او انترنت بي حد بي سنور سير كن تماشات كن افجي حقا شوم ايرو ايكو شكل ده زاروكا نسلا ايرو تلفزيون انترنت او ميديا جواكيه يركي انبيا سنركي قاعدكي ölçeki معياركي بدن زاروكا او ام غراوي تشتكي تشكن يعني زيادة تخريبات ده زاروكي مهنة بله خودش ورازی به میجارک تنجی دورا خبردان بدن و که بدر خان آخکل سرویونی چی بیشن ایرو زاروکی مدن تهدید دانه دبن تخریبات مزن دانش حقیقتی ام دخوازن و نسلا خو و نسلانو جوی خرابی دور بخن ریا چاره سریه چیه کرم بله ریا چاره سریه aslında ne tişki meçhule herkes zane lebele jinevsara granti yani herkes duxaze işi xwe bike karê xwe bike kêfa xwe bike lebele bi gedê xwe re bi malbata xwe re nexwasin bi gedê biçûk re yani perwerdehiyê bûyê re nake yani jinevsa wî re grant e ya jî pir nizane lebele Pêxember aleyhissalatu vesselam wiha nekiriye ji bo kesê mümin ji bo kesê Müslüman ev hane ne ihtimaleke yani ne hakkıyı evya bike. Levra Peygamber Aleyhissalatu vesselam لسر geda پر زده سکنیه و پر قیمت جدایه وان حتی حدیث کی وها هي دبی Peygamber Aleyhissalatu vesselam دبی تباوی ج اخلاق ج ادب خوش ج بقیمتر ته هدیه لگده خو نکریه yani جویا مستر نکاره هدیه کی بده گده خو evya hani تشکی پر مهمه لو راديسي حديث كده بخاري مسلم درباس دبه دبه كي جازارو كي ورا دنياي ولزهر فترات تي دنياي دي باوي وي داوي وي دكا يهودي وي دكا خريستيان ام بيجن فلا وي دكا مجوسي لبلد سر فترات تي يعني جدا دكيجا دناف كيجا ملتي دبه دناف كيجا خلقي دبه كيجا مالبات دبه دكي نكي جوانا احلاق دقره فكري دبه كوانا بشتي مزن دبه بيفتر ايدي فكري خود دكش بكنه كي وياجي احتمالك جبر بيه كي بيخمر صلى الله عليه وسلم سر قدا پر سكنيه لسر مالبات پر سكنيه حتى يعني قداكي وجها خطه كريه خطوان راس كريه بخشكاي بشيراني بباشي نب حتى حضرت انس لباوي 10 سال خدمت كريه پشتی وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیم 10 سال لبا پیغمبر علیه الصلاه والسلام خدمت کر روکی جمر نگو اوف روکی جمر نگو انا چما تفیا و هاکر چما تفیا و هادکی یاجی چما تفیا ور نکر تو ها بکرانا تشکی ور جمر نگو تی 10 سال yani 10 سال نه تشکی مزنه ویا هانه اصلا میزان کی yani تشکی پر مهمه yani جمره yani ölçüye kedi de berçave merev yani. Ölçüye merev ya bidisxe per yani tişki permezene. Dise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Az xwazim tişki bejim xeberdan axş bi belkin mamoste arasti dev bave iro eko amre wan seriya çili daye sipen çili dane. Yani lugori devra xo zaroka qiyas dikin. Yani devra medad ve dedi mekteba awal medxistun و terbiya me zede turbu yani hinek ser şiddeti disekinin arasti ve xwazi dikin yani ji bo zaroka beli devra me da yani ew zori ew şiddet perenake yani em veya gere bixwînin yani em خوان ایکو خواندانه ایکو دنیای دخوینن ایکو ام سروی یعنی وکی و علم خواندیه امجی المکتبه داد خبتن yani zarok به شدت نای تربیه کردن. شخال مرف دنهرن. مرف دنهرن ریا خود بینن. لازم جوانا ری کی بیوکرن. گاوک او ری بیوکرن. yani او
زاروکی کو میلا و سر شدت به مالباتی دا یعنی جد دردورا خود ویدیتیه یعنی جد دیزیان دا تلفنان دا ویدیتیه وسابیه ام نگورا خوشت بیشن ام دین ام بزوری بزخته وان بکن ظلام بکن مرب بله اویات شتکی خلته ويا حقا يعني بخمار الصلاة والسلام تر روايتنا يكون لقدا خستيه حتى روكي تورنيو حضرتي حسن السرمليوية دمكي بچوك يعني بر بچوكه بخمار الصلاة والسلام تم دائما بخار دقاران دبر جامية دبر مسجد بوان الميج ذكر روكي دي سوها البيوية وبسر حضرتي بخمار الصلاة والسلام بولدك يعني جسم جا خايف بچوك تكاي دي جاد دياوي شير هي حضرت حسن تدي ناف عربة دياشير مشهور ہے دمکی شماخ کی تاویجیه یکیلی دخی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دخیه دبی خدا تعالی تعفو بکه دبی تجانه کریم ایشانت تبی شویتان دبیجه یعنی ام بیجن دنگ در نخستانا ملی بگوتن دمکی حق کریه او کریه یعنی یاجی بگوتن تباش کر تشما ور کر نا تبی چما تبیت خیلی یعنی حتی رو کی تجی تبی مثال ده يعني الأواوي لسر قدا إنجي أو خصاصيات أوي الجامعية سلوات تسبيحات هذيكن حضرت حسن حسين إيدي لسر ملوية بيوية دي سلوة دري بول دكه صحاب تدي بيغمبر يعني رئيس دولته صحابات خاصين وكاوي باقش بكن أو بكن فلان دبين قارش نبم دبي برا راحت إيشي خببينه وينترسينن يعني فيها هني يرو شغا ام في احلاقي ام في اويتينن يعني في دنمي حقا ام قيمتك حق سمزن بدن قد يا اخويا نممكن كو شغا ام بير بفن قدما لما نرى يعني تشكي ورا نممكن يعني تشكي ورا لبلي حقا ام في ام سيرفيا حق سناسك يعني ام دفي مساله ده هيكي ام زعيف دمين بيغمبر صلى الله عليه وسلم جخيني فانا جديسي لسر پروردهيا قدا پر سكنيه يعني مثلا حضرت انس دبي وچاغام جاناجي حتى ام بيجن اشكي مهم بو لبامد سكني كو حياز ويشي خلاص بكم مش خطا ودكت شتكت دبارزي دبي روكي لسر رودنشتن خوارن دو خوارن او قداكي دبي تابي دسته قدا نوا خوارني دچو دهات يعني قال ويالي تفكي بو قال ويالي تفكي بو فلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيا غلام سمي الله كل بيمينك وكل مما يليك حديث كي وهاي بوهاري مسلم درباست بيد بي اي وكاوي يا غلام دور ده او شيرين يعني اي قده شيرين اي قده دبي بناوي خدي دس بيبك ويا غلام سمي الله كل بيمينك دستي خوي راستي بخو وكل مما يليك جبر خو بخو نابي وهانك ده اوكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني شكاندن تني دبي نابي چما تا وهاكر وهاجي نك نابجه دبي بناوي خود دست بك بدسته خوي راسته بخو وجبر خو بخو میزانک پر بقیمته ویا ایرو بیشن پروردگار ایتمجی اکودوی ایشی داد وی کاری دا پیش و چونه مثال کو هاد دن جبومه جبو ایکو امه جوان و جوان جه درزاد گرن دبی وقتی وزارو کا یقاست کر هنک تشتادا لپیش و نون ست یعنی نکه باز نده دستی آوان نکه ویا نبیشن ویا اون بیشش خو زارو و پر زده فهم نکن و چی بکن و نشانی میدن یعنی سروی مثالا کی بدرخان ev hat biramj haqiqati Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölçek mizanek ve hadaye belki hatta roja kıyameti spor bilim adamı uzman en beşinci bu befhami ser ve mizan edin yani ve çahi ve got yani ne got ya o ne ava bike uzman jembejin iro ve ad bejin devin nebin set peş yani avyan ne ke baz ne de ne bejin hedi hara bejin yani tüse dedim Türkiye'den olumlu yani olumsuz neden peş yavi ek ve undxazım bikin ve juana bejin sedam vakti mendik maya كي محمد ونجي سيرفي تشنغوتنا ايدي خبرداني اخويا لهب ام بجفينن كرمك اكيد داخل وقتي ما هي يعني سر اصلاح زاروك ابراستي لازم چند تشتا بيجم جبو زاروك ورن اصلاح كرن زاروك كي باش نسل كي باش ورا هوله لازم کو پیشی چاوکم سر اول گو مالبات کی یعنی پیره کی باش وره ترجیح کردن
استاد بدوی زمان دبی من ج قاس وچاغي يعني دبي من دبي عمري خدا مش بلكي 8000 حب عالمة درس قرت فقط وي درسكم مش دياكو قرت قاسي وينابه يعني دبي وي درسكو ديام قرت مش دياكو قرت ودمدا تشتكي تشيكريه من تشتكي جوان ذاتا فان عالمة ما قرت مسروي بينا كريه يعني ام فيا فهمت كنكو تربيه كو دي و بيرك دده زاروك سروي تشتدن تبينا كران جبر فيها مهمه يعني قالك مره فيها سر بسكنه بخمس السلام aslında terbiye zaruka da me peygamber sallam hayata kadar xistej berwi ki sıkıntı çeydi ben yani çok sedaji kerem kir yani gereki am ka peygamber sallam çava be zaruka rab çava wan terbiye kiriye çava kiriye derece marun karabiye belki okubke ama gereki mar sarwi bisekne ka peygamber sallam çava kiriye ka sertayi kiriye sertayi اوكي كريه باوكي يعني اگر بنرماي كربه مره ليا مزكه ويا شكون بخمس سلام جمره اوكي ازوازن بيج بجنبر تربيه كو بخمس سلام بخمس سلام دبي زاروك كي ابو عمير تشبيك كي وفات كر مر بخمس سلام دچ تعزيوي ويوتك يعني بيا بخمس سلام ساجه مسلكي بلكي مثالك يجبو تربيه زاروكيه يعني زاروك را في اهميه دايوان وان صحابه شيبونه يرو تشواكو جو انس صحابه انس را وي معامله كريه تشواكو انس يكيكو ام قال ويدكنو ناقده باسنوي ام دبجنو ناقده او انا دركتنا هولي ايرو اوتنا توبلم جي جواك جي بفي حاليه غيرك ام بخمس سلام تقليد بكن تابع ببن ان شاء الله جواكي كي خوش مالباتك باش ايوره درك باورته هولي ان شاء الله خدش راضي خدای جوجی راضی مالا بابا يعني برنامج حقیقت خوش بو خدای خیر آمازم که ان شاء الله که محمد خیا و بدر خان اقتصاد شوارات تماشاوان میجا دمانو یا وشان رهبر تی وی برنامه می اول بو روزا و جواکی هفتیات پیشته میدیسن ان شاء الله پیش بری و بن امانتی خدا بن